Tasi minute le wa tai nei le lima. Ya ole Afiafi le nei ole solulu. Solu sumrei fal nei. Io. Le va veo a soli. Tai ara sum muri ole. Nei masino uni. Ya fa fele ya tu lo sungan fa se mau fa fele ya tu le tu pele. Ole wa mau mai tanto fa salongo Suluaulama. Ya malo le ta ile dia so malo le ta. Malo fo tua. Ya wa man to fo e la to e tu malai. E la to e tu ama mau mai. Pe la na yo ta tu ai tu ru ba. Ya tu ama mau mai. Fa ta tali mai sapo atu po le ale. La fa la la ko ya. Ya poi asi de talo ane or kirkit ya. Ya wa e si tai mi vande. Ete tua aile aso ato? Ia. Aile tu te ta. Ta siat ke aepe. Ole, sa ole le sa no nga se mau. Ia ona ole be lava le ai. E me sa me mo tanga fo ile le fa fa ia tua. E lan kwa al fia ka. Kamalanga. Le leva nga lungal malai. Ia ale ke akul poloso ilalo. Ia pe ko kaule polo o. Al tangatan tinga inga tua. Kakarua. Kakolu. Ia e pe ole tulanga le na ile fa fo ba wal tatu turu. Fa malo atu. Fe lava sa tua ai le yaso. Polo manga, ole sami, ole fa fa nga ruenga, ole ofisa, tau singa o matua, fa nau ia onga, o lau pinsirisi, malo le tua al ne yaso. Ja, e fa malo voi le. Au finga venga tofe de tua le tu de au sarvi la to talo ma la to Tapua'iga ya mria to sunga to ina mo to fatua ia fa pe foi le au finga venga fai fia mo la to fatua so sinu mo so se la fanga ia fa pe le au finga venga lo pa au ia tunu e mau fa malo atu ta to po krame ne Afiafi fa malo voi la la fontele fiona te fono te fono fai lo tusi ma te tupe mo la to fatua ia fa malo ila o to no fotalo ia fa malo foi fa uma nga luenga sa fa nga ye ne so wa pe ni sa fa il fono fa Missionary ia to te le lavo sunga to mare kalesia ia de sa awai il fontanga de malo lo sfono malo fo il fatto to fa malo fo il fono il pan men yo na fa nga solo il table day o la wa tali le fiona il pan mia ia fa tai fo ile lo fo le li o le wa to no fanua la na fa nga malanga ia malo ye fa mo mai alol tali il pan mia ia ili lo meta itas ia ma pasi a to il talo tu o le ale stato por kala mo sale pule il pan ani ia no lo fa auto no manga le fono au fa tu la fono ia e fo ona fa ye lo fa ye fiona il minsta o leven fa ngase ia to no le a mo le malosi ia ona mo le tato felo inga ile so freely ai mo le tibrei ia o lo fa au le fono le pan bene o fa lo faccio nei tato panga ye tu no mau ia le matalan fa ye to fe na te tua ai lo no inga la te tu mai fa te tali mai te sapo ya wala nga al talong o tangata fo e tua al tangata e le le sapo ata mata alia ia wa man to e ma le lunga le polo ia a pa ui fola e fai si masak wa voltalo nga ona na le ta tangata le ta e fiu to fa pe i de ol ia na fai foi lo se ton fiti ia lunga pe fa pa kasi mo ia sulo lunga ia na e pe foi de se ia le sia foi tangata il tauloto tangata le lata malai se pio kala ngwa kamakaro lawa makua o fo pe ia ile lawa pe so o makua le ia le wari ia ki ia wai la vo ile manga na vo ile longor pau lo no winga nga pa o al pake oso wa kuri ai Tuli al pao. Malo for kuri ai ngi yaso. Na ya lu kai ke fa kau ngi ya la po ke ko yo ben fa. Ya te mantuale tarongore ki kiti. Au ye tono kolis. Ma tau le fora ya. Ma tau yo me mai fa foi.
ia ta fa longa sia wa fo lan sa un pe wa tu lai tu nga du le e fanga no tu voi voi na sa tau ma no le na do ai la tu le o sono mutuari do o le lape menga le lo vuole le pe pone di ele se pakkela menga fa ngai pe ia mala wanga ai pe ole ia wa fo vonta ia tala no tasile ta longa wa mata na mo maria malu sale ale tele yo upole tonu o faye se ulo se vai ole mulum ole tua longo le pa o ole tua mabau ole polo mabau ole tangesi ia ole tauloto ole fa ole pakasi tele yo ole wa amata ona ai fa ftai le fai malo ma suinga le u fa longo te ole la amata no fa tau to langa mai le talonga le tanto tu i wa per talonga le sa fe wa i tu pulanga inasu sale te mana tuale mo le mau o great grandpa ia sa va vali meio talo ia fa mai lana sa wai ma la langa ato le lua to fule lo na telima lo na fine male ato amo fa avenga mai le ngol ko ko foi mal mako la si la fie si va ngala fa foma ai per talonga le sa fe wai ia le faingole talonga le polo le pate la i pate le tu le mato fa le mato tu ma mai ta leva awa fo le ngol mato au sa ia il mato nulo vaisal o le maile ai maile vai fe ai kele o le maile ai maile sai lo la mato ya na mana ya le ngwa dai fa ngwa de ile manu le mo e tonu su ta to tonu io ya o sinu e fa ngwa manuel ole afaruko o te longa le i ai ai si ai pe o kau kia Buffalo. O le Buffalo. Ai pe o le ngona se matou au kikiti. O le mai le mai. Ia te whaalongo ala i le matou ngatu pulanga, ma le se ngatu pulanga le lungatu. E tala noa ia. Tamo le mai le mai le. Ia wai, e ai lo, vātu alfa whonga mai le turu, ma le lo tautan. E ai lo le si mai le si mai. Taunga. Ia ngai lolo le, e whai ala si taf ke leo le kabale. Ia wai, te au me le motu le salafai. El tanifa le fai aso o le tabale wa bea o le lupe siliva le aunga sapari io ia o le o ia si au dai faftai ai la to o le o te fa ola ola talen i le talonga le e to e fela i tu pulanga ia e mai se o tele o foi tau malanga upol tatu tudo na maua mai le talonga le nei o le kirikiti. Ia e mai se, tele o la to o matutua. Nga maua va le kirikiti. E fau ngei le maua la kapi, ma le voli. Ia e pe talonga le sa, feila e le tudu mu fele i tupulang. Ne meo o le ami atu, ile se mea fau ne. Mai se la menga le ami, o le meo lewa na fai mai to ina, ia na ami atu e. E le sinu ia, tangata. Tama taal. E fo isi o matou toina fai fe au o lang tale ni le o ke kit ya ke mila le pe e pe nga me I vole lunga e ka asule o so le manga I e le vai ya male lapi ya wai pe o le fai nga lu nga stanga ta sa o le tele talonga le o la lo kulanga masaginga nga ku o ke kit o le kaloko o kaloko sa va vela nga yo it ia mana ia tamana ia awal kamanga e usa ku o ka fal malai ia vambe matadi na matadi awa o ya ke le ngamawanga se aya o lo la tu rangalta ia o te soatamu o ia ke le kamu e tanga te ia matata le va tu e wa perso kamu e fa mo California le e per kamu ama le masanga a sa kamu ia sa peri sanga aia le wa ia talonga se mau o vai o lo talonga tamu ai yo pa yo oisi ko mau le masanga o ana ta tangata ta mua ia le na mo la wori le so ia
Ora horia so mai pa ole me mo ai. Ai pe wa fel tatala nonga. Yo no le tua alu tatu turu ne yaso. Ya. Sa auto ngapa tia manono ia ne yaso. Ya malole tua malole turi ai malole ta. O sa fu foi la ka ke ngi yaso. Pe foi ya va yakul au kuka o ya va yakul au ngalu due. Me sanga lo foi kongo ai. Ai lo la ngalu e pe fa le sekir kar kuka. Ia e adwale so ngofo. Ai lo ka masao ma ngai ar kausinga. E ka dua mai. Ya ngal fa se pe a oina. Fa fele ya tune tato panga lo langlo ina le por kalamba Suluaulama. Ya pena ya le tautua ya alle MCL ya fa pe fo ya le Pampas Instant Coco ya mal SOS fa te tele mo le langlo ina le tato kalamba ile ne ya Afiafi fa malo to foi ya ile la papale o se tato tro ya mai se o nanga se le malo fa la tonga tu maoti ma le telo pisinissima company fa malo fa il faiva malo le ngal due ya fa malo vo ne o tato matua matua nei tu ta mama tina matua I tonu mo ta malawa I nu mala fang ya fa malo at ba si ba ngara vale lo la tu fa ye faivo ta po io ta o fia mo tiu ta tu fia ngai ai ya lo suma ta ya ya la no fo va mai ia fa tan me foi la via fil te mitato to foi toi por fala maulo la ia wa ti fa un tiu te fa ngai me se tato atunu ele se tangata silina popole pe o tangata le tata matu o foi la ma fa lo sau ma lo foi e no foi le ma no fo ia wa misi lo le pasi le ma se ne va io e lo tu ia a matalona e se la ngona ta lo fai ai o savali mai o fese mea o iai ai o tuai na mana ai le lolai o ngai kai so ma talo binu tele utai nei le tulai lima na tole utai pe mai nei fa vianga Suluaulama le fiafi mai mo mai le tudo se vai foi tan kala mon te foi mai le ia fa wau ma mo la vadoa o tato lo fanga fe mo li tai I lungo tan kala le Suluaulama su mai le mai mo o le pese fa avao malo usi lau fa
O mea mo ia. O mea foa e leo ni whakikuate. Whaftai le atua.
Te rola ngalo uma tayao pa manatu le asumaliu. Sanga tele pea se vi inga rea tua. O paia tuila mamanua. Oi, eu rei tu, tá tu faz malo. Cosita
lo fa fom. Te tolo minute na afale le tu la lima. Tau tua fa wa le le fa kasa TV le mai mo mail tatu to do ina fa fianga le Suluaulama. Ya o tatu ye le ya Afiafi. Ya tatu lo fa anga fe moli ta yo le nei fo Afiafi. Ina ye tatu pa anga o le wa ma futa mai. Ya ma tu mai fo yo la to lo fa anga. Nya wa te lo to tele like telefono. La mata batele. Tau manga le fono fa tu la fono. Ya ai fu na to o le wa ma mai tatu fa salonga. Ya lo levi ya ma tang fil programa lo to fata pala fa pero EFKS Samoa ya fa manuia de tua fa aftai ya lo ma futo moi foi ya miu fa mosa manuia programa ma futa tu I Brisbane alo fa tu mo le lua va se lua ya fa aftai miu lo fa foi alo ma futo mai ya sunga ya unese Karin manuia programa lua sunga ka bless aftai unese sai dia ili sone ma lola vai lo sunga le tawatai de fo yaso ya maria fo le ya Afiafi aftai sai dia ai ma lola ma ftamai ma lo foi fea uma nga luenga sa fe ngai ne yaso sina lo ye lo fia so fo manuia ma lange mai lo sunga o lo tu mai foi wa tau tuaina o se o tatou atunu tau tuaina o le foi ala leo matango fi a wale ia alofa fa fonga anga a se o tatou atunu pele fa manuia tele le tu lo sunga bless from Brisbane Australia malo aftai alo yolof mafta mai ya o tiresa ene le voye mafta mai il tato programa fa aftai ya tiresa lavale ya no feu lo mai na fanga ya o tato programa le mai lo fatu lo suha manuia le tua ya il mor programa Jesse Kisia Tanien tau ivinga tongi ma vuta atu I vai tereuta ma nei fa fianga se miele leio turn in nei aso oh so lo fatu from Team Sunrise Transport o the taxi stand me le fal pas o il fa passi Sunrise Transport o fal passi sunga tu sau mo lo finga ya malo ma nei vai for finga kalale aleria mangaya ngai pesengai kau ko kongu ya le turn in nei fo yes oh ola fai kap fai tawale o tupia nei a pas ya tala no lo meia ya man tu a polo tu tele nei panga ia mai lo tolo lo fanga el pi de o ma o le tu no tatu polo matu polo tu fai como me ocupe ya la tiro polo a tele ya tu ya ya o que lo voy a usar saco fai la bufa maoni ne pas awai ai pas e la utala le fai atu o ne ngalo ya te oi nei kama I kambanga le loi e lo ka wa ku le puli ya mo ngai le sto inga na sa la ngal ngale sa fa pas ya tamalanda o furima o mi ya so na o furima o vele o mo ngingi no na lo tu al fale un mana vat tala ya tu vai to uno tu ya ai fa malo atu il Sunrise Transport ya fa before I taxi stand tunnel tato tro ma lo la va tua ma lo le ngalo due ma lo le on sai ya ma lo foi fatto to favor ya tu malunga tato lo fanga tu malunga ni tato lo fanga o tau mai fa mole sanga macho e ni tato to le wa ma o le ma mai ya il tato por calabel de foi Afiafi la to le fata ma o mai tato fa salonga ya o ke lo a fai o la missionis lo no ngoni so lo poloka ile me foi le ma to foi pe la ponesi ma oi o fuiste a Sora Sora ya Sora la dungai fa malo atu malo le soi fobria malo le lulue ya
vai tele ona ia lo fanga ia tiresa ene mane musika pe lava wo atu Samoa ya Maria por kalam mai Melponi. ma to mai tiresa mai Melponi malo va ftai Ya. ya va solo la velunga tatu fanga ya le uma foto mai le Kuina nai. yo A solulu manuia i lau sunga i le whaifiau, whapefo i te pala. Manuia po kalaba le Suluaulama whapele ngātu tātou whainga lotu. Le Afiafi manuia lava le unanga a lofa tele atu i lua sunga mai Sydney, whaftai. ya malo va ftai quindi a voi ma foto mai tatu programa ne fiafi fa mavanga ia sa fa i le voa lo dea ma ro so fo manuia ne fiafi pe wa velta noile fa ata pe wa tau di wa la le tele au fa salau ai na lu fa ma vai fa le fa ata ai man dia tele tau tu lo fa tu from Christchurch ya alo alo mavanga oi al tawala na pe ya lo pule wa ngana il pan meni al fa maite maite sa ma wana tau fa maite tu ya tu tol tatu sa afi ma pa anga mai bo mai Saya lupa matasila fa manuia le tua. Por kala mata tatu i Queensland. Alo, dai sayo. Alo va aftai. Alo vol ma fa mai tatu. Por kala mane fiafi. Ya. Lewa fa minute u te nei la fo le lima. Ya o tatu ile. Por kala mar Suluaulama. Ya wa pe ngana na le upu fo na le mo te mi nei te pan. Fa mai te. Ya tate fa mai. Ya va ka fa mai ke ko ngaf. Ya vale ko kele la fa ka fa aka ya le wo ye ai wa teita ala tala foi le pa fa ye tu lu mal fa ta fa mal fa ta wa ma tu tu fa sta lo to ile tu a fa foi fa mal fa ta ya te o ya ona la va te telefon ya ai wa le tu lo ma tu ya ona tele le mau me wa Wala le wa mama fai foringa le te mili. Ya fa malo atu ele tato tulu malo fo ile mai mo mai. Ya bana tulava tato fa fianga Suluaulama. Ya wa le mai mo mai tato tulu. Ya si tato mata bata fo ile telo fa fianga. Ole ne fiaf. Kilo kaminga kala go. Ma ona le fiafi na tali watu mo tato fa fianga. Ole por kalaba Suluaulama ya ona toi fo mai le o tato lo fa fe molto su mai mai mo tu la presse fa la nu
Yung Parmia, I shall find a malo. Holy Akufai. Se fulano minuti na tale le tulai ono o alo sa tu fie sa tu paitea e kale se metisi mala tu favifianga e pita mata watu te wilo tu sanga walu ya fa malo toi ya ile fianga sa tu paitea ile motele sala fai not foi le wita to lo fanga lungo lo penga te fai langi e tato panga me tato wo me tato wainga o lo mai mo mai i ta fai fio lo langi ia mai la tu mau lava noi omi mai ai ia il tato Suluaulama o fina pani amosa ma nei fa fianga le fiafi mana vai o nga duenga le yaso ma ni elu sunga lo tu mai de foi ma ni fo le fiafi mata ma futatu nei lo to fanga ia le bata ma lo fa ftai ya no ma futa mai se tem tu ili ma ra se foi lo va se lua lo fa tu nei sida ma ya kuresa ma leko ma lole lo fatu si o mato nu o sale au de savai ma nuia le Afiafi ya malo aftai malo tuloma komisi au mua ai ngofie pat mai ona au failo mailo na fie tele o tato dia le solulu Otto Paul Ulbert fa malo atu lo sunga bar proclamata kofie o le Afiafi le nei oi o le Afiafi le nei on hanga o kile New Zealand le ma futa mai on hanga ya malo to ma futa mai ne Afiafi o le matango fio le Afiafi matango fio le Afiafi ne tato paanga ma ne tato ainga ma futa mai New Zealand ia ma ta fai fio lo langi ia fa malo atu malo foto tua le ala nga wenga sa fa le yaso ia malo le unsa ia va vai atu ma le fifia tele ia ile tulanga e pe ona ia ile anga solonga le fono le parlemene ia ini so mata pulanga ia ta o tele mo sile fiele tu ia fa malo foi sio to malo Manuele ia ma so tinalo Elisa Upek i vailoa ia le ma futa mal tato programa ne Afiafi malo so fo mia ia o falo fatu fo ima fa malo atu nei tu pulanga televou o mai o tau le Afiafi ia na tu lava o tolo vai malima ia fa tinongo telo fe au ngat wenga ia ai mai se la foi ia o le tau tuaina na yo tato matua mata wato le wala mai tu pulanga televou ia to fa fianga fa lenganga inga le tu mal tato Tapua'iga fefi le tu lai o ia a tale tu lai o no tato Tapua'iga ne Afiafi ia la saunia le EFKS lo wola ia nga i mtanga benga kunselan sauti ia i laro te inga sunga fa venga ia fa aftai se fano mai al tato Tapua'iga fefi to fo i mai tato kala bala Suluaulama ia wale mai mo fa fonga al tato to ni so falinga u tau mai ia ma fa wino tato lo faanga fe mo time fa fianga o le tato por kala me so mai mai mo ile sao to planga televou ia la to fa fianga falenga
Jau te ia e Samoa e o whai mai se ese sālo ia I nei aso. O le uta malitai I au sā I ngā manuia wā inga. O nō le manoa e mesio e kālesia. A maloa le ngā lue. A maloa le on sai. Ma au te foi e Tapua'iga whai pēa ta mam tina matua. Ma leo whai ngā lue ngā tutofia le tua. I so se whata whaitanga. O mai ase o tātou momoli la palapa o malo. Whawhoi le vi inga ma le whawhitai le atua o whamai ai Samoa. O wāo nā lofa o taua I manu whatou teina ese. O le nei aso. Tātou tāpua I atu I le atua. E o tō mua I sā ili no na malo ma la nāmi o tona. O na whāpopoina atu lea o ia me uma I atu tō. Tātou titano. O mātou mua I sā ili whatasi atu malo mātou atu nuu le atu wai. I le mana ngalue mai o lo ngā pa ia. E nā te pūlea o mātou loto. I nei am whai ona mātou atu whatasi o ruma I le loto e tasi. E tu ina atu le nei Tapua'iga. I nei ami I ailo lama swafa. E ala ia Yesu la mātou titana. Amene. O le whaitawina o le tusi paia. O le tusi filfilia o mau mai le whiainga fōu. Tala le tusi a mātei o lana tāupe ono. O te whaitawina le whai upe tōs fumantas. E o atu le whai upe tōs fumanto. Mātei o lana tāupe ono. O le whai upe tōs futasi o le tōs fumanto. Whawhonga o le ao whaitawina. O Afiafi o pa ia aro tātou atua. O le nei, awane o to o le mawhapea. Ia mea tātou te aia. Ia foi mea tātou te inuai. Ia foi mea tātou te ofoi. O wao mea umaia o sā ilia e no esi. O wao sila fia lo tō te maa o le langi e au ngāia mea umaia tūtou. Na iau tō mua I sā ili lo na māloa ma na nāme o tō. O na whao popo I nātu lea o ia mea oma I ātu o tō. Pamia mai le tua le tātu whaitau mo le whālonga longa I niso ana Afiafi. Ia tū mau I āte ia o le viima. Le ia o I le whao mau. O le launga le swafa mamano le atua tō taspa ia. O le tamā o le alo o le ngansa. Amene. Filfilia whai matua le launga. Le foi upo I tōsipu ma le tōlu o tau pe ono o tusi. Ma te o sa whaitawina. Whawhonga le au tu e whaitawina. A iau tō mua I sā ili no māloa ma nāmi o tōnu. O na whao popo I nātu lea o ia mea uma I ātu tō. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all other things will be added unto you. Lau tuo mawhawhaunga whale nganga ni Afiafi. Whātūlanga sao lau whamomoa. Set your priorities right. Whātūlanga sao lau whamomoa. E tala lasi ma whawhonga le ososua le tusipaia. I le whawinga ina o whetaleinga ma o onga o tātua li o Yesu. E pifo I o ana awa onga. Ua whaunu taleina o le raunga le monga. O lo whamawina ma te o tāupu e lima o il fitu I lan polantus. Lea ea o fiai ma whaiupo sa whaitau. Ma e nuia I na lasi whamtalanga.
Ai ono li lifa e se la mona. O le nei la vanga unga na afua ina wasila sila Yesu. E le ngate i ona soa o ena lo lofiane. E whalo o longo. Ma o tia lofa il tele o whale tonu i loto te ngata. Ma ia tau mawhai e whaise ngā luena. Soa soa. Wa o ina tātou ma o tātou teito. O le tangata e vai le tino. A o le atua e sila sila i le loto. Le awa onga lea. O lo manino i le vahala wina ma le wha wina o David. E whai batupo i Soraya. E wha pēnā le sila sila i Yesu. E le sila sila i fōlinga o tangata pe wha pe i. E le sila sila fō ia lato mea na whai a oni o wina na whaali e le ai. Ai na sila sila i loto o tangata. O sila sila wana sila fia e a mata tu lava i ona so le tele o le whale tonu i loto. O loto o a palu whaatasi ai le mau mea le au ngā. O tangata e o mai le li. A o loto e ese mea o lo whaasanga ia. O a whenua miai mea o le larolangi male ngama e fia mole mole i le li. O ai mea le mwhai se maa losi o le tangata o na wha opo peto ese. Mea wana o le atua marana pule whasoa e mwhai ai. A wātu atu wale i ai le loto o le tangata. O le whamu e moe o le launga i mo. I ali liu loto o so atoa me tangata uma. Ua muli muli le li. I ai loa le mea sili o le tāua. E te tau na awe i ai la lato o whamu. O le whina ngalo le li. A sao na whatu langa le whamu moa tangata i lona loto. O na manuia lea. Ma tā o tonga le lei si mea uma o popole. Ma atu atu vale ia. O le aunga leo lana whitalenga. Ua whai mamatua o ni maa whauwhaunga whale a ngānga li Afiafi. E te la Yesu. A i auto mua i sā ili lo na maa loa ma la nāmi o tonu. O na whaapopo ina atu leo ia mea uma i atu o tonu. O le whitalenga o loa atania manino ai le polo ina ma le wholawholanga. O le pono ina, o se whato nunga foi, ua manino ano na whamai mai. E leo nisi a mea o le laruranga. O le a lava le tāua i le manatu o tangata. E leo le mea le nai tau na numero tasi. Aia numero tasi mea tāua i le loto o tangata. I mea nata sa ilia. Le malo le atua ma la nami o tonu. O fasili tele fai ono tato fasili. O le ale malo le tu. Mua le ale malo le tu. O le malo le tua. E leo se malo e pio malo le lana. O le malo le tua. O lona mamalu malana pule fa dia le lana. O le mamalu le ama le pule a maua le tangata. Mana pu lea le loto le tangata. O na mauti no lea. O mea e whaia le tangata. E a tangia ai le mamalu ma le pule le tua. O le ora lapa lea. I lana ami o tonu. A wao le loto o manofo tupu ai le mamalu le tua. Ma tai ina le pule le tua. E le tu e whaia se mea loto le tangata. E le tu e whaia ni mea fale tua. Lua, e sa ili whapewheo. E whapewheo na sa ili le tangata i le malo le atua ma la nami o tonu. Sa ili ale le tano. Le ana leo le awao i Yesu i ona so le tano. I le amatano na tau pe ono. A ele i o mai whai upu sa whaitau. O sila fia le Yesu. Hau wana le awana. E ma whai ona sa ili e le loto le tangata. I le atua e sa ili tano. Ua whamanino whai le li. Le itua ai na tano. E leo le tau tutua i upu e peise i e maa li e whalongolomo. A o le whale o ina i le atua.
ona ngona e whamaongi o i le loto. O le talo e whaimare mautinoa, a ele inga ngana atu, le tangata, ua lona sila fia ele atua me oma. Samoa e malau whaafonga i ne Afiafi. Ele ngata i ai tātou wa o mau so tātou atunu. A o Samoa wa tala whauto i tue fia o le larolangi, e leo se te au e fau. A o le tātā longo e toa e whamanatu. O lea wa ono skulu te o sanga. Talo na sapi Samoa i wana sao le tona. Ai pulenga isi maro le larolangi. A ua sili mamau atu te o sanga. Talo na whaasao lo toina tātou e Jesu Keriso. Ai le pule ale anasala. E ale il tala le lei lona maliu. Malona toe tu mana mana. Au fesili. Ua fia ni asu. Ni maasina au ni tausa. Ua tātou sta ia ai le polo inga a Jesu. Ia tātou sa i linga o leo. Ua mana ia le au tu a fata oto mo le angai lumo Samoa. Fo lau i le fatu atua. Ua o le ona i fatu atua. E me whaina whapea. O le wha i longa na tangata. Ua ia wha mua le atua. A ia mana tua Samoa. O le wha mua le atua. E leo se whiwhili ngā tangata. Ua polo ina tātou e le li o Jesu. O le mea le tau no tātou whai. E leo se polo ina Samoa. A o le polo ina alofa ua alo au mai fatasi e mal forfolanga. O le polo ina. I auto mua e sa ili lo na malo ma la nami o tono. O le forfolanga. O na whao popo ina atu leo ia mea uma i atu. O le forfolanga. O lo tau tino a Jesu. Le tau muunga le lei. Le tau muunga fia fia. Le tau muunga manuia. O le tangata e nati tau sia le polo inga le li. Ma wha tūranga sao. Lana wha mua mua. O mea o mau whai ma pona i le loto o le tangata. Mea o whai ma wha lave lave. Le ola fina finau mo mea sili. E le to e whai a mea. Ma wha lave lave i le ona. O mea o mafoi e peye. O pone matu atu vale e le loto o tangata. O wale tau singo le ola i le aso le aso. Fai mai e wha o popo e le atua i le tangata. A wā o mea umaia o sila fia le atua. E au ngā mo tangata. I le to e tau tō lau lau ina. Le anu anua i o mori maule tuspa ia. Tātou te noa i wha maoni o le ligi i ana folfolanga. O lo tō soi fua. Ma o ola i se o langa o le tasi. O le lua o lasi. Mea ua whana nau nei le loto o tangata. Ua whi nau sa ili ina ia maua mausia. O tupe. O le potu sa langa. O le tamau a ina pe o whale o whanua. O tā vale maisi me whapena. O suafa tau loa. O tūnanga tofi maolu. O le pule. I tutono aina. O nu. O whalapa kutonga. O malo e o lapa i kalisia. E leo ni mea e leo. O wawo tātou te tonu. O mea e ao ngā mora soifua. Maro tātou. A o le whangu le tala le. Sei to e sila toa. Po sao le whaatulanga ino le tātou whaamomo. I mea o lo tātou sa i lia o leo. Ina nei o tātou tu whesili pēna. Pēna se ala mai le manu iai. Le telo o tātou sa i linga whaatangata. Ai se ala fo i alua lua i tau whetoi. Ma mama o le sa i linga o le tō wha. I tono a ina o nu tu malo. O le malo. E fa pe foi e kalisi. Ioi. Manatu lava. Ona ua tele na le numero mua le atua. Ua fa vai i Samoa. O lana pule malana mi o tono. I le fa tulanga ino mea o tatu na ua sa ili. A ua fa sili o tatu loto. Le oa ma te mau a ingo le lola. O tulanga tofi.
o le mamalu ma le pue. Tau ia na toi whaamanatu nisi o mea na tupo lo tau tala i tu spai. Na se sen o le whaamua mua e sao, whaaoa le tofi o le umutua. Na se sen o le whaaiunga sauro. Ina wana whaamua mua veki o taua. A ele o le ustai i le tua. Whaaoa le mamalu sasapia o le tupo Israel. Na whaamua mua loa e anania ma sa whaira tupe. O iai la ua le oti. Ao ta maa na fulau le whātua tua. Whaamua mua i rona loto o le tua. Na tau nua fulanga le li. E whai oe ma tupuanga o lue tele. E whātua tele ina lau whanau o pe one o le tāwhanga. E manuia i ati oe no uma o le larolanga. Sa moai. Wa feta lai isu. Awa tātou te kupole e se metas. O mea o maia tātou te nau e se ila. O mea o maia wa sila fia le tātou te maho ila. E ao ngai e tātou. A wao lea. Ia whātulanga sao lau whamua mua. Ia whamua mua le sa ili o le atua. O lona malo malana anuto. Tātou te le whasiringia. Le whamaoni o le atua e lana folfolana. E whaopopo. O lonomi, e le ngata i mea o lo o tātou sa ilia. Ai ei maisi mea sili atu o sila fia e le tua. E whaava mau lona tāua mo tātou. Mea o lo manino ai, o le whamua mua le atua, o oe mau. Na ia le whapelepele ina ilo nā al pele tua tasi. Ai ofo ina atua mai lona soifo. Ina ia whao popo e whai mo tātou. Le oli ma le file mu le ola whaababau. I le mafutanga e whaababau, whaatasi ma lo tātua tu. Ia manuia ala wholaunga i le whaatuatua, Samoa i toea o le netosa. Ia mua ma mole le atua i ala uma o le whola. Manuia tele whai ngā malolonga le alo i le tātua tunu i le Afiafi. Ia anga le leipea le atua i la tō whaawau o nanga lau tele. Mo le soifua malolo ina ma sawa le mo Samoa mountain. Soifua o no Yesu. Amene. Tātou pese tō se lau fitu sputasi. Tō se lau fitu sputasi le ri ngore. Oh, no,
mātou senga o tātou manauma male te tālo whamui tātou bifo tālo i ua maumali atu le malama o le nei aso le atu ai ua mapu mai foi le tua tele o au tangata ai lava singa ma whamoemoenga o whiau ma ngā luenga o o ngā sāwha ta apena ai loa atu i nei aso o mātou wharao lao nei tu aso e o mātou atu whatasi e o roma e patpatia lo wanga le lei whaafetea lo lofa ina wa mātou mautino aina si anoa lama lo lofa sa whaman malu i ngā solonga o le aso o a tawa i mano o mātou whamoe moenga SS Aftai o lo manuia lo watunu mai lama i o na whaurulunga o na taitai o mahinga SS o le soi fua o te ngāte i tono a inga o no o le atunu ai maisa i ka alesia Aftai le tua i lo le lei fasoa i au te mau ainga e tele ue samai mo Samoa mo te ngata e le ngata i lona sautonga e peo na mātou whamane tuina le atoanga le ona spoto sana ai pulenga isi malo o mātou pese pea ma taulangi le sautonga e sili sili atu e ua e sau nia mo mātou uma e ala i maliu ma le toi tua Yesu mātou te whaafte ai ua le ngata i nei anga le leia Samoa i nona i tuli tino Wa e whatamau ai reina i le toa whaa ma leuta. E topena ai mafo whaunga mana tutu. E mati ai le soi fua ainga. Ano, o le malo ai mese o lau kalisia. Pāwhitai i au mea lofa o le amanga. Ina wai whanga pēr i mātou i upo le lei. Upo le ola e laulawina pēr mo i mātou. E ala i au fionga fona. E whai pēr ma whamanatu. Whaatonu ia i mātou i nei o mātou papato i lofina ngaro. Mao mātou sāma mali i au wala i nami ai. O rou ngāngu pa ia. O le mea lofa wai fua ina mai mo i mātou. E whai mo mātou teito lua. E whesoa soani lo mātou mai. Vi ia lau wa fio lo mātou matai. Sili lama i le ngānga whaafitai o lo watunu le nei Afiafi. Ona o le mea lofa sili o le ona. Le ona whaavauna e sao ni ala maliu ma le toi tua lo walo e Jesu Keristo. Wao mai ai li tangata whaatua tua. I ana sa i linga e o le ona. O lo i ai le whaamoa moa e sa ili ai. Matauna i ni ama mai le ona le tuma. E whai mo mātou le ola whaamba. Ua mai a tāpena ina e lau fio. Ia tūma watu i lau fio lo mātou atua e tuatasi. O le viinga o le whaamanu ma le whanetawa. O le mamaru nei o lama i le whaamamau. Le atua mi o tōnue o leo whaamai i ai le malo Samoa. O mātou watu ma le loto whaamau lalo i o loma. O mātou teitonu lava ma o mātou teutino. O mātou le tausia le whea ngainga ma lau fio. O mātou le sāma mali I whaasino ma umana e whaasino ina mai mo mātou. E ana le so e fua pa ia o no walo Yesu Keristo. O te lava ina whaamoa mea o mātou manatu iai. Mea o whaatau ina i o mātou loto I le oi le tino nei. A o mātou whaamuni mori la o fio ma lau whina ngalo. O mātou ma ngana atu. A o loa na e sila fia so I fua ma mātou wa. Wa le ai lava stasio mātou o lilo I lau sila mai. O mātou ai oie ma le loto whamanga. A veia le tōtu pa I o Yesu Keristo. E mama ngalo ai se maa sala. Ua whaia o te ngata mai lama I ona te tai.
chai o ekalisia, chai o le malo, whaolo lungam tāna wenga, chai o nu, chai o rotu te tasi o mātou tua, mātou te tālama, ia o lau whamaangalonga, ina ia mātou whanau, ina ia vea pēa, lo maliu Yesu, o lo toton family, whai māla e toi whanau fuina ai o mātou wola, ma toi fuataina ai, ni ona whau i tonu e mātou, ni ona e atangi ai, o mātou whamomo, lau o fio o lau pule ma lau whinaha, i o mātou wala i le aso ma le aso, o mātou sa ili whatasi atu ma lo mātou atunu o le atua, i lo mātou tali tonunga, e tafe mai lo nofo ali i manui etu mau e whaabau. Manui ai au ngā tupulanga o nei aso, ma whaau o pēr i tupulanga o lo manai, o lo mātou atunu e le ngata i a Samoa, wa au mau tono si o mātou atunu. A o le salala wai tu e fia o le lalunai. Lo mātou te mai o mātou te tano. Whamanui ai tai o kālisia. Whamanui ai tai o le malo. Whamanui ai whaurulunga o mtanga alwenga. O e uma wa ngaru e mōru wia o Samoa Mountainat. Ia o whamanui. Ma whamanui ai na te tasi o lo atunu. Whamanui ai kālisia e fia mala o whai ngā alwenga te tofi. Ia mana pēa la nātou ngā alwenga. Ona o le soani mai o nā o fio mātou te tano. Whāmoe o le wholaunga lo atunu. I tōre nei tau sanga. Ma lea nganga e wholau i whātua e whālau lango i lau fio. Ngā lua mai lo nganga. Ina i auane ave māmaina e o te ngata lea wha tau tonga tā ua o leona. A ia wha tāua ina i aso uma. Whai ai mea uma e whāmoa mua lau whina ngano. E manui ai sa moa maona tangata. Wia inga. Wia lau whi auma ngā rana pa ia. Mātou tāro teita ina. I mātou uma i ngā solonga o tōra nei mai aso. Ma lea ngātu li lumana i o le soifua ngā rua i sosiala. I le tautua i whi auma ngā rua o tiu te rufaipa. O le awa o ina fōi o nā ialo mawhana. Ia ngā lua pēa lua ngā fisoasoa. A vea whanau o Samoa, i le sara lau ai tu e fia o le laulau. Whanau e ata mamai e papoto e lofina ngā. E te fia whao ngā mo lau fio mau au le lumanai. Lo mātou te mai tātou ma lau fio tōre ne yaso. Se i au fwoi na malo lo watunu. Mātou te tālo i atu mau lo wanga le lei o mātou runga. Maua ni malo longa file mo. Ala fai fia se tae au fau e te tae pena ina mo i mātou. Wha fo i a le di inga i a te oe lo mātou mutahi. Tō mau mai lo mātou runga. O le manuia ma le file mo la o fio le atua le tama. O le lofa sisilia so Yesu ke riso o lo mātou li i ma whao. Ma le maafutanga whai pēa ma lo nganga pai. Nei maso mai o le whaavava. Amen. Oh
Funga le tua ia o le ua whaafonga e lo tātou te rau. Ia au a so fa wai fia wal tala le pen ta pena e lo tātou tofi le Afiafi se mau. Ya mo le ngā whaftai tele le sunga ia whaftai whanu. Ia mo le whakasara o wola ia o ngā. Ia mo le tātou whaingalo tu ni Afiafi whiau tau mori. Whaatu langa sa o lau wha momo. Ia o le whaatu langa sa o lau wha momo ia. Sa ili le tua mana na mioton. Ia o na tātou mo wai deo meo. E le tātou whatalaranga sa tōra avatu i le kota teile tu la lima. Ia pete gane. Ia ono niso mawhanga le ua lai o na tapena mai. O leo le antali watu iai mo le whatalaranga mala ofisa le puma. Ia mai a ia ona toi fo i mai leo le tātou kalama o le Suluaulama. Usumai le mai moa i le whatalaranga le malama leila. Whena iatu ma whamalo atu i le maftamai o le tātou turu o ne fu i Afiafi. Tua lava le rea le whakasa TV le por kalama le Suluaulama. Ia le fo ua mau iai le avanoa. Ia o nisi o whalaptonga ma tanga ruenga le malo. Ia wa lava longo puia liga lo tō pa ia ma lo tō mamalu. Ia la tō fuanga mga runga whatino. Ia wa le manuia o seo tātou tudo. Pe lava le masane ia solulu taitasi. Ia e mafuta bai ai ia le tanga ruenga o ngā ruenga. Whela ua inga matira SS le vaenga le puma. Ia po le vaenga o fuanga ma pulenga no whanga i tāulanga. Ia wala la tō manulouti. Ia ma le mautau ave. Ina ia o ma sa wo loto sila fia ma lo tātou loa i whanga o lo whengai ma le lato fo i mtanga. Wenga, le whaua mātou se tolu atu ma le sunga tilialo atina Afriti, ia o le ofisa titai o Proketi, o le whatu atu sino mauta malawa o le tātou tiro. O le laitu o le tātou laulau o le sunga ia stangata, tang stangata, o le ofisa titai mo ngā ruenga ngā whatauli maina, ia po marienga tau ati nae. Ia, o alfa alau loa ma le whaabamoe, e pe ona tofa mo le nei tai au. Ia so mai ali ilo sunga i ofisi. Ma no lava so i foburia. Ia ave ia le sa hunanga whaafeila i so tātou tiro. Ia au le ia ngatu tātou pukalama e. Fisiringi au luwhina ngalo i niso ma tā upo le tātou whaamoe mo le. Ia so mai whaanol. Ia, whaftai ma le amnoa. Stai voisa unoa le sunga ia John. E vene i tūla e whatalofa atuai le sunga le fonga le pokalami. Whatalofa atu fo i le malo sio tātou atunu o maua mai nei ala ata. Malo lava le so i fua malilangi e ma. Ia. Malo. John, malo fo i usagi e. Malo so i fua na puana. Tālo whatu rau whionga. Mai se fo i le. Pa ia ma malo si tātou atunu o maua mai nei whasalonga nei tūra. Malo whaftai. Tāua tele le melo le malamalama. Ia mai salo tātou turo. A o lava ina malamalama po le a le whitao sa mata upu ma le lavelave ia ma le totunga. Ai awa ina manino le mata le vai. Ia e whaingo whila fo i matu au lafo lato whingalo ia e fuafuanga lo lo mamao lo tātou malo. Ai matatuia i lau sunga tidialo ia au mai le fuafuanga o lo ua. O ia le tātou whaabamoe ai mai se lava o le poloketi o lo e whengai maoe. Ia mo le whatu atu sino mota malawa so tātou tiro. Ia, whaftai mo le wanoa. Ai, o te iloa o wā lesa i tatou whatatanoanga i e vaiaso o tō naifu. Ia te iloa lua amata ana tau wata mai le whatino ina naifu inga luenga te lea sio tātou malu. Ai, la amata tu es whamatalanga i le whatulanganga o numera i o tō atusi i whale. I lunga o whanua o whaleang no. Ona pe o li tūlea o te iloa e whaisi ma ale ia e whengtafo i altu langa le ai le leia pe ona isa unoa tapala o le te moso. Lei al malama lei e whaingofia e fo i ona anga i luma tato ngā ruenga. Pe ona silifia, o le whaatulanga ina ai o tato whainumera mo to atus. E whelafo ia e whainumera, o le numera suania i lisi tu, o le numera le suania i lisi tu. Patita inga la o numero le o le even numbers e le tuta matau o le odd number ia e le tuta wang vale a tato whaiala ia i le tato awala le o le Cross Island Road mo se whaatita inga o le alu le whaapea ia o wata te whaasanga na i le sami whaasanga i le mātū o na iloala i o le tuta matau ma le tuanga vale o le tū maila le meolo i e le tato whale lea whonga whileonga i o le numero lua. O le tū le whatsa.
numero tas ia ona fa pena le na fala fo ai numero ia ia mo alu ia le street le ai numa e o mai lola tua i farsa le ia ile afio anga le o pia ia ona la lo ia fanua ia fa le nu ia ona tonu ala le la o to isfa mtanga ile fa tulanga ina yo numero e sau ala le numero le wa numero lesioni pole ana tasi tolu lima e alu wanga i tonu e mantua le amata mai fai tau o le fanua le au mea sa loto freehold land e o mai lola i fanua ia faaleanga ia ona me i lo le fai taunga i le fali e le fanua pe ana ta ufo i le stato pokala fainga tauna i loa ia tua o yo fanua ia faaleanga nu ona pe i loa mai fatu ai loa le tua o i mai le sinu e te le ala ia fanua fo na fainga tauna tu ia nu mea ai o mai lola fanua ia faaleanga ona tu sa o le numero i le fali na ona tau fa pula tu langa le o le fali fali le tu ia le numero e le fa pe o so se fali o le data le matu te fongain o le data le mai le official o fai numero po le stats po statistic le ia la to fa momonga le o fali umai tono Samoa o le la to household points la le o le la ko definition po la to fa mata inga o le fali o le fale e tasi le tua le tuno po le umputa fo tu lolinga e fai mai me ai tau sami mai le ainga o le fale la na household la na tu sala pe ye le fale tasi au ye mai si fale fona au tafa o le fa se o le fa le o ia ele tu wala numero i fale na e tu ule numero i le fale au tu le po le household le ile mkuka le fai me ai tau sami fa tasi le ainga to ale no wina afa pe o le tonu numero ono ina to ele to nampa ina pe fa ta wina fale ia o tafa o le fale au tu lava le o le fale na o tu ia numero ia ona fa pe na le fa ta wina le o le fale au tu le tu ia numero si fale le e tu sape o le pe o lai ia si fale o fa se ia o tafa ele feita tu sa o numero i le fale le fale au tu fa mola tiliano manu ole tau tele tau pule ia wai ai la isi ainga po ise fionga e pe tu e sale tu noia ole mela e tu lola il fale tele ole ainga le nomela fatu fo ilungo fanuia wai ele pe tatu ne telefatai ma tatu fionga ia tau la tamai e pipi ia le tu no ile fale no fo ile e sei nei fale o nei fa se mo iso ngali ai ai si fioanga mo se la fanga mai e tu e sale tu no ai tu wal fale tele yo lai ona si o le ai e au ai nga foi tu mai fa o me la ave no me le fale tele le po fe ton wal le fa ma nei le fisi e sa le la va tu langa le wa man tu a fa pe o le fale au tu le ai fa pe o tu no le te tal no tu no le fa le tu no na le bai e ia inga yo a tasi tu no le fa la tu o ye le ku kapalang e le ku kapalang e se ale ku kapalang e ia si o fa le au tu le e fa le na ku kapalang e fa le si fa se e fa le na ku kapalang ya a o le tu no le te a pe no fa tu no o le ku ka le fa le wai o la a inga ia po fa le la ti o fa o le ku ka la na fa pe la fla tu fa le au tu le luma mai le fa le ku ka le o le fale na tu enu me pe tai fa pena le mani no ino le o tu langa le UFC le tapu lo no winga la ale i lo la se mukuka yo le fale au tu lo la tu enu me a fa pe la o tu ai nga pe la tal fa tai ne pia e te le au e o tau le ni au tu no pena tau ni kuka pena fa fu o tu tonu walo te na ye kuka vonga ia o le fale au tu la o le fale na tu enu me al meta wa tasial numero tu pena tama fai fa manino mane fa o sa no nga tu dial ia pe o tu langa na le tau fa pula tu ole tama fainga ina ia ma fai ona wa pe on tau fa mata mo tu foi ole fainga le po le fa tu langa ina io o numero tu atus o lo tatu follow up o tatu tau muli ai fainga o fai tu mau pe taila o atu no mau po Australia ma New Zealand ele ina tu fanua ia falang no so na pe to ese tato
tusala le e mau ata to fanua ia u me sol freehold ai ele ini fanua fa lang lu atu nu pe la tu langa na le wa tama fai ele le mtanga venga ma office fo ini e fai se fainga ina i ma fai on a top to mai le me fo le mai ni sino stadi ai fa tino ina ia ofi le ma fetau le ma i to tonu samo le ia tatu fanua ia fa lang nu ina i ma fai ona lo no winga tili alo elese tulanga fo le fa pe e pulele ainga po fere fale le unga fam tala o le utonu watu tatu officially o atu mal numela o le utatu o saindinga le fale tu ia ai ke fa pe mai e pe mal ko officially ma ke manga pule fale le elese me va pena e mantua la pe on mato on fa to fote mato o le tita le mato mai tita SPS ai sila foi tapala ia mai mo fa la tunu i fale ta sila tunu e i fale na wa ai e maka vanga le piatik pe o le sa lo fai tonga i mo vanga tu sala pe o le main nga po le fale autuna tu sala le fale na la tu e le ma fai na mato atu fa pe ma la inga ia tu numero il fale ele tatu system pe le anga tatu system e tawa foi le ia awan nei le tonga me foi le control mai tuon tau e tatu longo te sia mai ia awa foi fina ngalo ma tu mali mai fina ngalo le tunu e fa fai ngo fiel tatu ngalo awa isa ta fa pena e ko ke kala ko fa pe ngo fa la fa pe ata ko mali ko ma ko fa la ko ma fa la le ia fa fa yo le o ye sa no ia fa sa no ti le ia pe tu langa na e tama faia ina ia fa manino le tunu le fa o nga ia la ata ia manitio na ia manino le tunu na ia all time la le pe wa sa no ai ma te atu ai wona ia le tu ai nga fautuanga na ia ma con peanga pa pe ma se me le ngumela e fautu ai foi la e mano le tunu e pe ona sa no atu foi lisma ma to tai tai le time so le ma mi alta to lang sua na im fai ona tino mai nei polo ke ti vai ele nga mo se tangata to tasi e nga mo le malo le tunu ai mai se ata mi tu poi fala me lavi mi nei o le tele o fala me lavi tu poi sa wa ino tantina ma mai tai o fala la tupu tono a inga le ngata le o se mai yoso ia e te me tupu fala me lambe e matua e le mautonwa te vili le official o le pole ambulance pole official le matua e le mautonwa fa inga ta fo ina we fa sino ina le meo tupu fala me lambe ai pizza a fa pela tu la imelta to ngalwenga le situation sona tonu ungali o le afai ngofia nana tu la email fala lave na o le numera ma le ngole o le street i loa e tato respond agency pe o leo o le fale mai ma le fuimu e ona va vela io no respond le te metu poi fala vela ma lo fafte o le to foi mai le tato po calamelo su tilialo ile ni so facility o tato taupu a stangata o le la lava pitola au yo ngalo nga fatoli baina mali nga tawati na fa fa manino ni va ngo le ti fina ngalo fa ilo ile tulu yo ona sinia fo ile ni so va nga fa manino ma fa lon ya aftai da puana salo me ma sani na lo fo ia asum tau sango tau longo tu pero office ala i ma to se singa ma se fo ia ni si fa lo longo tv ma ala fa salau ai ole mari nga tawati na ai o pe mita o lo o ai le office i lalo le mato tu la fono lo afman fa e te tau on fa tino ino mo so se atina e fa tino lungo so se de ele tono Samoa o se fanua o mi sa loto o se fanua fa lenga no o se fanua fo yer malo ina ia fa tino ina le ido ilonga mo le fa tino ino mato ngaluenga fa tino ya status na ia mo tino ai o fa tino ia na tina ia da to no sia wala sa ngare mu pui e sia manga o le vainga na ni sia vainga e a ona mana mi e tuina mai o tarsanga e a fia i e ma faina vai na fa pe ia tina e laiti e foi a tina te tele e mos fa te tainga io a tina e laiti ia ta to mauta malao ngaluenga mole fausi no ni fali Fausiina io fali e mana mia le official to ina mai o le ata nga luenga o le ata le nga luenga e ki ro ye official po le ale te le o fali o le ale ma mau ma o tele le ale ma mau ma ai nga tua oi
o fea na whaatu ina i o tātou whare le tāua se tūlou mai se fōi tātou tane mo whare le tāua. Po fea la vaenga o le a whaatu ina i a po le a fōi se awhianga e o na tūlai mai lumanai e ni ngata i anga tua oi atu si o manga. O vaenga na e mana mia mo tātou atina e laiti ma whamau maunga i a tau whanua. Pe o na tāua fōi ni sipokalami o sola e whaingo fie lava tūlanga o whanua o mia sa oto po tātou freehold lands. Ona e manino lei flato whamau maunga i le vaenga leo lo restala i nei whanua i lano vaenga o MNRI. Ma pe lawa mai pe por whanua o le ingoa leo siaki lea lo i whanua mos whate tainga. O po ai lava tangata e whaatino ro ngalwenga i lungo whanua pe po siaki po sis tangata. E ao na saini lima lava siaki i na o ia mailo na marienga o ia lo mali e whaile ngalwenga rungo whanua. O tene na wao nisi whawhita au ni whianga i mare ofisa tua naia ma se foi i nei vai taimi o tatou whanua fo ia stete i aso ia. Salo po le longo kolu po le longo whao kupulanga i kua aku sa le skala i lalo whangua lalo le ngolo makua marko inga. Ana ua o mare keiminge i ele isu ia. O le vava aia i ofisa ma le ke kira fo ia le aia re aia o ka uma ia e kupunga mai ko inga malo mos fate tainga. E ai atu tusa uma na vai le lungo whanua. Pela i kiki pe kere whangua. Ai atu tusa uma lava i a suli po i la tau e vape naona tupunga mai i le tangata lea e le vestala i nei whanua. O whawhita auri la i mato ofisa. Awa pe eri whatino ina stulanga wai po se wili po to e liu ina pulenga whanua. E ka kaunga sa iri mai pe ko fearful. Fia foi se lau ha kai upunga mai ko inga malo makua e ka kaunga sa i me ala ko. O le me ala nga o se singa o whawhika o di ke le o kupuni kai mi o le kam whainga wai ro ofisa e whaamaria inga mako kula fong. Wai nga ngau mai lava ka ko a inga e pe su mai se tangata i tonu whapea ia. Mata usa nofo runga ne whanua o sfulu lua sfuta usanga mata nofo ai. Rei se whawhita o di tupu ai. Ai wa tu ina tu nei lan maringa tawa tinai. Ai le umi ana fausia ina tatou fale ai tu mai ni si fasia. Pa pe o matou suli o whanua nei. Ai se a mea o tu ina tu ai whataranganga e rei marilie umon matou a inga. Lea la e tam whai lava le ofisa e whamare ina tu la whono. Le ma whai ono matou solia tu la whono le whatino ino matou ngalwenga. Po lea lava tamu whainga voi leo sosoani ma malu mo pa ia statu atunu. O le si tūlanga ke loe mwhainga vai inga i o mako ngalwenga la aiki e la tina e te tele. I whiololo la nai vaenga e taurusanga ina no ofisa auntu ina mai po tatou pisinisi. I tatou warehouse la popoa ia wa mata na maise lava wharaoloa saina e foi wharaoloa le au whai pisinisi te tele. Vaenga la na e le ngata mai le atau ngalwenga. E mai foi pe por whanua. E au foi na mai se whaatara noanga ma ainga tua oi. E le ripoti tau o le iloilongo afianga tau siu manga. Po le whapupu ina o le EIA. E au na tu ina mai le EIA mo umon whaatino ina whaatara noanga ma tua oi. Mai e umai ono afianga ring. E mai la ia whape over 1 miliona tau o ngalwenga ia. E iei le mātou komiti whaatonu ofisa fufuanga pulenga ono whangai taulanga. E whaurulu ia i le awhionga mista ia olo. O ia la olo taitai whonu le komiti whaatonu. Tō 5 sui o polisini o taitai o tangaruenga malo. Tō 5 sui o ratonu. E a whio nei office. O lo whapenao la tō whaatino ina li roi longa ma o ngai sau o ile whai unga muni muni. Pe talia pe le talia fo rea tina e mo tato tina e tele. A pe o nisi nao vaenga e whai lo atu mo le tūlanga fo i ngaruenga whaatino nei office. Ma lo sa no stangata le fo fa fonga tatu turu o e o tonu e le be le sato o matu ye se fa fsili o se akile lo fanu o me saloto ma ne o tu malo se aki a le ye ona fa na ulungo le o le winga fa mtalanga fo ile ai lo no winga e matu ale ai ma se nga yo inga ma faina fai se atina i lungo le fanu le se vanga na o se ni o malava ina to tu punga mesa. E lo ise vai ngol tu la fono fai ai ona ave ile o lai matai. Fate te ingo se sol fa na o lai matai.
Instead of so umayo suling wale po ya pangi si suri o Amerika fatwe foi awalo ngale la ta fia le ngayo inga e fale le ya setina por ver tu la fono ai o suria ia aftai ta para mo fafsi no salo e ta o tere ne fisi o le se senga io a toinga fanu o mi sauloto ono fanu o mi sauloto o mai ono fa pine mai ono fu ina tele o mai fu ina stala ina la lo le ngota ngata to tasi pe to fia fo iwa ai o le tulanga io fanu fa le nganu e ma fai ona lo mo ta pa le official sendinga di marsa pa tasi e male pepa foi le o le vestala ina so fa matai o mai ona no foi le la fionga sao fa pele isi sao e fai na tuina mai le ofisa sai nga di mon di patai se to lua e o lo tau sia le ainga e si dia tu foi ina no tai nga le ofisa ina ia mau le se tulanga foi o fa maunia o mal dia o tasina ainga fa sia nga wenga o lo foi si na fia ma manu na tunu ele i titi la vai fanuo stato tunu fati noi na itelo in famsinonga o i taile ofisa o famsinonga sua fama fanua vanga vo ia tapa le ofisa va pe ese be sino fanua em fai no tuina mai se fasea va fa pe lo voi lo vanga le te enga wenga o le o sa orga ka le sangi mo fanua e aola fa pe mai so fasea e ka ka mai va ka si mo le pepa fai un famsinonga e fai loa fa mauni ai tulanga lo e fasia mai e fo isi tulanga fa pe lo fasia mai au fa sinonga lo loma o lai fa tani sei unga o le upale ofisa na ta tira ngwe mai alo fa sinonga mo sei unga fa tino ho la yo ngwe ngwe ofisa wai e o fa tasi la vanga ru e tanga ngwe ma lo e tulanga yo fa tino ino ta to ngwe ile malo si anga le tula fono ya auto le utao fia tula ngā ruenga, tau fia tina. Ai mea nema wanto lai fatino. O le ale malo si anga le ia auto tulafon. E ma whaino tu tau fia, pe wakungi leo, po la lava, lale ngā yo inga, i le vala le. Ia, waftai ta puan, saloe, e feo lolo nei vaenga la lo tulafon, ma whaino fatino ne ofisa. O le vaenga mo mua i de mato polo inga, o le stop order lea. E tui nā tui le o lo whaatino ina singa luenga e unoa ma se marianga tau tina. A whape to an watu na se singa o lo whaatino lama. E watu lo i en mato tusi e to e whaamanatu i e. O lo tu maupolo inga, o lo e so lia tu la fono. Ma o se tusi muri fo lea o la a whautu ina ile sunga i ona nga luenga. A whape lava o le usta i an mato tusi muri. E fo ile vaenga la lo tu la fono e ma whaiona mato tapa ile sosoania tanga luenga leo. Wai foi na luenga tua na isa mato a sia ia Missionary Fatino ono mo fiu ave ede to staff. Fiu Fatino se singa e pele ma ia mai foi le nisi foi sa Fatino na totina. Aole meu tau ta fiu fe office tu langa le pe wa o to tele tanga ta wa fasia mai pe wa tau vale ai la to i le vai atu ai nga wa tu leo. Ai o la to ele usta. O la to ele usta ia tu la fon. Se fia soli tu la fono ai muso la cavalo ela e tau fio fiela le office il fa ngo o mato vanga le tu la fono. Al vanga muri lava. A fa pe o le ai lava se na sa inga po se va ai tu office se i tam fai fo ele usta ia tu la fono. Le ta pena ro mato fa mo monga o ata sa tapue o tusi sa ave official lo yesidi go ia tu le official sinonga mo dia ino le tata ma lo fa ftai o le tau foi le o lauto o nanga ma nga ruenga wala i on tato fele ni tau ina ia wala va nei se alfanga a ia uia ala e tau no ia e tu sa male tu la fono le foi la fa fonga ma wala tato tu do i lauto pitola au te lo ala va ia e to te la so tu la fono ai fa kai foi lo ko fa par pan au te lo ana wa si lo ko sa mala fo ile fa sala e to tele le ka local te vide te lo ole tele wo il tato polo keti ya la le si la sanga le la tato la atu ai wa le la fa nga solo lo tu nga nga te vide tai te pala mo le fa fsi ole tu langa le wa ye temine ole a wo uma ona fa tu langa ma vai numero i to tonu ai ole vaenga mua po phase 1 le ole ngalbenga to tonu le 2 km fa tambi le taulanga o mala na
whaatulanga o manumera I whanua o mea sa o loto tangata. Ia whapea whale o loo I lunga o whanua whaalang I tutonu ai o le taulanga. O le taimilani, o loo mātou taunga lulue e le ngata e le tauma whai e whaailoa tu tangata po le whai leo whaatalta noanga matangata. Ia pesa ye foi le temitua na isa tauma whai e whaisina whaatalta noanga tau a matamatu whaatalta noanga. Ia pita e lisa ia tatu wavao o pitil sei ia na lim whai e lino na whai ni tatu whaatalta noanga. Ia sawa ia la ia roto ia difilma ia tatu wavao. Ia mo ia la temini e tau whinta ona whai ni whaatalta noanga ono pe nyale bustante o mai ono lea mo ia o lea il fa mai tono Samoa ia pela o tembilani o le uma tu ia isi au wala ia o le aveltus fai fasa longa ia fa tata no anga o TV ngata ile o le tio wala van no fosile fia malo la tunu o nei polo keti malo na au nga malong fa mo ai pe tu langana lo o ia temini ia ele ngata ile o le matou tama faile to e asia ia fanua ia le ngata ile o fali ina ia mautinole le o mautule le ia famo monga le amtanga lenga le ngata le wai o tatu Samoa e teta inga mai se lamba ia lunga o fanua ia fa lang nu e tele o manga ala ese fona to fa tami mai tua le ainga fa oso piluma ia e tam faila matou ne e alu matou se singa wale fa mo tino mai o lo sa fa mo monga le lunga le system na ia fa pe e le tutu sa le mal mero o lo itu o lunga o fanua pe o tu langa na le tam fa ina ia fa temine ele ngata la le tam fa fa la wi lo tangata o tam fa ia nga ia siasi na ia fa mo tuma mo tino lo tu sa le ia system mal mero tu le ia fionga malo fa tai ya mana tua tele na manino vanga na pe ni si vanga te do to fia fea stangata ma tu dialo il tato pokalame ali fa mai ya aftai po ano salo se ta si se vanga ta o ke lo le afia la lo mato tu la fono le o vanga le ona afia so fu le po le meniti ta ti se ra tu la ngata wati nai a fa pe o i se a fa ina vo le no fo le so fu le tangata ala le po se manongi se tulo mai se po se loi o le tulanga voi o le sona asu mai o se fuka tafuna I tulanga va pena o le pa o musika a fa pe wa fiale no fo mal so fu le o se a inga I tulanga I o lo ai ia le office la lo mato tula fonu e a on fa ti no mato se singa pe o se fa e ma fai ona watu tu fa ma dia ma fa ti no foi ma tu marsianga la tu la fono e fa to no ina ile o lo ma fu e tu langa ni ina I fa ti no se wala tal fe ngai e fa ti ti ia fianga e ma fai ona mo ti no e o lo no for so fu le le o ainga uma la vai to no Samoa ya sa no pa ora si va ngai fia tu pa ia tu ia nei foi tai mo tatu pokalan ma lo fa tai ta wo tele foi le vanga le wa sa no me sa mo no foi le umi sa loto a wai le stanga ta fa tu fa mai o la e ko ngolo fa ngula ula a wele ale a fie ai ma tu le le sa fa e o foi la ilas o la fa tu no lo fa ngula ta funa ya le mana va mo mai tu a o le ai fa o le fa manino ia o le foi lo tom tanga luanga le lipoti mai ai tidan tu si vai nga o le fa mai na ta ko lam ia fa tai mala no mo le wa o to man tu stu langa le wai na tupu fo il tu langa le I fa ilo numero to ma se tu no fanua ia fa lang nu o fa le fona le mamau mai luma male wala tu sala ele o ilo tu mala wala me po anu meri tu e tapina ina mtanga benga ia tu langa ia fa peo o le lima fitu iva numero o walu tu le wala le wala pefu le ilo tu mala fatino e fatu ina e faia e fausia mtanga benga ia sino po fai lo fai numero ai ame o la wala le o walu tu ai I numero ai po fale tu ai ia na se pauna se tu langa le se ofisile a manuele I fa mai na sa no ngatilian no mela ia e fa no mela I fa nua ma fale e fai ta ita pe o me mai el tanga ia pe ana ta what for o le o mana tapen na tanga ben lo ma fa tu langa numero I lunga al system lunga al testa no sing ai o temine o le tama fai fa tata no tata e ma avela numero fa tata ingala wa pe o lo yo me petsunga cha
ia te latu tanoa te lo sunga pe ia lo numero le fa ia to le te oe ia pe fa pi ina ia lau te sia mai lau te sia mai tanga awalo ngai ke uko wa koska mai ngomela te falo se ainga ola se ngomela ia ba pe tu langana e fa ia ta yala o mana fu na ta pina ina e tanga e mulmuta ia le tu sia mat fausia le o fa numero na ia wana i te le se numero i pe tu si lunga apa lo na fale ino pe fa se numero te le a foi ngale u se la ti fale o me ai all se e pe se fa te inga o por fale ma lo le le fo all se fa e fa la te le fo numero te po si la ia ta po la ia numero pe te tai fa pe na se fa te inga o ta yala ia o mo fa na fa ia tanga mulmuta ia le fa o numero lo fa tai le tonu le na we fa fonga mai i le tau faiatu ia ali office nei e fa manino ma fa malama la to pitola au ina ia mauso si la fiam so ilo wa ina yo tanto vivesi vale fo i vatu fa fonga wale todo ia matula mai ni fa fi tauli pe fo nei fa la lave wa ia mai tonu tanto todo ia ma fo mai ono tua oi ia mai se o me o tupu ai o le tau le o la to longo ina ia tato nofo file mu mo falfan ile malis tato o mana ia la to tua ia mala to fo tau mo fai mai ia wasa sa mo saungale mu o le tato to fila ile vai so fo ia mari office nei ala taliwatu mo ne tato fa vivanga ia to fo mai le tato kala o le Suluaulama manuel ne Afiafi fa malulu atu le malulu tatu tulu e mai se o paanga o tanu Congregational Samoa tonu longo ono le utele tu lan fitu ia ono le tanu utele le fatalanga e pere mai mo mai lo tatu tunu se mau ia ole a awinatu o tatu falinga malulu atu lava ia ono ole tulanga e pe ona iai e tatu falinga tau lava lewa ta pena mai ia mai alo tatu falinga tau o tau lunga le tatu Congregational Suluaulama ia na mai mo lo le Samoa tonu longo ia fa pe foi male mai mo bel tato tu ia o mena tupu lo tato tu do na o failo e le stato sal pule nipo ia ono laita fa mai ata o manga o le fono o fa tu la fono automanatu se mau ia a mai ata to falinga ia ona tawalunga le tato kalama o le Suluaulama ia ai alo la mai monga ile Samoa to longo le fa fita to fele la sata yo mo le nga fa tele ne tatu long le tanga le ngo Missionary Committee malepa ia ole SOS iwa pele langolango le papa incident koko Samoa ia mo langolango ina tato programa e mo telina ne Afiafi ia mo na fofanga se mai le mai mo ia tato falinga o tau mai ia matau ngai tato kalama ole Suluaulama ai alo le mai mo ngai le Samoa tonglong smel mai mo paslanga mai le officer ole komsino fainga palota fasilanga fala waitele komisio su el fainga palota tele lua felua tasi ma tau te faatula watu Samoa ila fa fongaanga ile pa ia fa le tudo o pa ia fa le kalesia pa ia foi mama malu fa le malo fa sino tonu le nei fa silanga e fa tau ile fa nga solonga o fa tala noanga o fenga nei mal komisio su o fainga palota moito malo mafio anga e talo to foi de telefono mal komisi le mamalu mal pa ia le tudo o ona o le tāua tele o tau whinangalo whaalia i matau putau le tū la whono. E lima taitai nei e tātou whainga pālota. Tāua tele lo awai e whaalia lo whinangalo sa oloto le nim taupu. I tū malo mafio anga o le awhai ai whilo inga. O le whati nino le ninga aduenga. O le atu lava le komisio sue i tū malo mafio anga. A wale sa alo puleino whinangalo. Le uta ma le tofa. O loi le mamalo le aturu o e winga i mataupu nei. Mua. Lola palota, lua, sui tamai tai, tolu i tu malo whalenga nuu, wha, anga wa au sui tau wā,
Lima, restala o vainga whaapawhai. Ono, sori ngā tulafono mwhaamasinonga. Fitu, palota tangata Samoa lo au mau ia tunu i whafo. Valu, sui o vainga whaapawhai. Iwa, whaatulanga ina lo ofisa o whainga palota. Sefulu, manisum taupulau tele patino i whainga palota. Ia lawal tāsanga vai le komisio su e mātou tele whaatawanga vale. Pe whaititia le mamalu o tātou tū manganu umasani. Tātou te sapi ai pe a malo tia o tātou nu umafio anga. E le ngato le ngatonu o wawhele inga masani. E whape fo i manisi whaalolonga masani ai. E o te talo le komisi o no le taimi ma le wha ngā solonga o polkalama. Ina ia wawe whaasopolia le sa ili o finangalo le turu nei mata upu. Ke mana tole te teifono ma le komisi i le nganga maulalo. Ina ia wao ia nei whilo inga masani. E tātou anga i sao i le autu o le mata upu tala no ina. O le whata ula atuai ma le nganga whaaloano i le mawalo telo le turu e fia whaalia ni o lātou finangalo mata o fia wala i sanga whaalea atili ai le au nanga. Ia ma le whaafoenga o whainga palota. Ina ia mana ia mai aso no whanga mataimi o le atau i lalo mole nei whaatala noanga. Whaasolonga o whaatala noanga i tu malo palota o sanganga ma ana. Vai asolo na wha. Whaatala noanga mai tu malo palota. Sanganga mua, sanganga lua, sanganga tolu, sanganga wha. Ana alofi numela mua, ana alofi numela lua, ana alofi numela tolu, ma ana alofi numela wha. Sanganga mua fale ula tai fale ula uta e whakasai fale ula a songa fua whai ulai lua fe lua. Sanganga mua a ele nuu ta whaingata o le no whanga e whatirai o le nuu o le whakasa ia po le mauta o le whakasai nuu a solua lima ulai lua fe lua. Sanganga lua malie a whenga tuanai o le whakasai a whenga a solulu ono ulai lua fe lua. Sanganga tolu le au waa ma le walesi o le ai whakasai le au waa a sotofi fito iulai ua whelua lua. Sanganga tolu a le sa sae a le sa sifo. Sanganga wha a le sa sae a le sa sifo. Sanganga tolu a le sa sae a le sa sifo a le sa sifo katoliko a sofarei le valo iulai lua whelua lua. Vaya solo na lima. Sanganga wha fiai le vi lo to soa sa le pouae no au tuali i matufulele e whakasai lo to soa a songa fua sumaltaso iulai lua whelua lua. Ana lofinu melatasi fale asiu msapulu e whakasai fale asiu a solua sumalua iulai lua whelua lua. Ana lofinu melalua mata ili fasto uta sa tui le pale e whakasai fasto uta a solulu sumaltolo iulai lua whelua lua. Ana lofinu melatolu no whali i maluru moenga, no whali e whakasa a sotofi sumalawhai ulai lua whelua lua. Ana lofinu melawha fastotai vai lutai mwhale atiu, e whakasai vai lutai a sofarele sumalima ulai lua whelua lua. Vai asolo na ono, ana lofinu melawha sa tapuala whale olo msanga fili, e metisi sa tapuala a songa fua sumalawalo ulai lua whelua lua. O le taimi whaturanga ina mo tātou whaatala noanga, ia so ta welunga o le sefulu i le tai au anga i le tasi le auli failo atu foi ua talaina nei le tatou penga tawhailangi mo le tuina mai o finangalo tustusia o nei whaamtalanga uma le atu ina mai o le atau se ia la whaalilolilo mo le iloilonga le komisi mo nisi whaamtalanga i whaatau nei whasalalaunga whaasota e mai maunga whetongi wa ai le numero telefoni lua li mai wa tasilua o le emaili f.vai@oec.gov.ws po vitilevu simati le telefoni lua whaono o fitu po le emaili v.simati@oec.gov.ws ma le whaalo lava. Whaaftai lua whtasanga tu o yeti tau le alo o le teitei fono. Pasilanga mai le ofisa o le komisina o whainga palota. Pasilanga whalawai tele, komisio su e le whainga palota tele lua whelua tasi. Mātou te whaatula watu Samoa i lau whafongaanga i le paia whaale tudu paia whaale kālesia, paia fwoi mamamaru whaale malo, whaasina tonu le nei whaasesilanga e whaatatau i le whaanga solonga, o whaatalanoanga u whenga i nei ma le komisio su o whainga palota, moitu malo mafioanga. E talo to foi te telefono ma le komisi le mamalu ma le paio le tudu ona o le tāua tele o tō whinangalo whaalia i matau putau le tū la fono
e lima tai nei tātou whainga pālota. Tā o tele lo awai e whaalia lo whinangalo sa oloto le name tā upu. I tū malo mafio anga o le a whai ai whilo inga. O le whati noino le ninga aruenga, o le atu lava le komisio sue i tū malo mafio anga, a wale sa alo puleino o whinangalo, le uta ma le tofa, o loi le mamalo le aturu o e winga i mata upu nei. Mua, lo la palota, lua, sui tamai tai, tolu i tū malo whalenga nuu, wha, anga wa sui tau wā, lima, restala o vainga whaapuwhai, ono, so ngā tūla whono mwha masinonga, fitu, palota tangata Samoa lo au maui atunu i whafo, valu, sui o vainga whaapuwhai, iwa, whaatulanga ina lo ofisa o whainga palota, sefulu, manisom taupulau tele patino i whainga palota. Ia lawal tau sanga vai vai le komisio su e mātou tele whaatawanga vale, pe whaititia le mamalu o tātou tū manga nu umasani, tātou te sapi ai pe a malo tia o tātou nu umafio anga, e le ngato le ngatonu o wawhele inga masani, e whape fo i manisi whaalolonga masani ai. E o te talo le komisi o no le taimi ma le wha ngā solonga o polkalama ina ia wawe whaasopolia, le sa ili o finangalo le aturu nei mata upu. Ke mana tolte te fono ma le komisi, ili nganga maulalo, ina ia vao ia nei whelo inga masani, e tātou anga i sao ili autu o le mata upu tala no ina. O le whata ula atuai, ma le nganga whaaloano i le mamalo telo le aturu e fia whaalia ni o lātou finangalo mata ofi au wala e sanga whaalea atili ai au nanga, ia ma le whaafoenga o whainga palota, ina ia mana ia mai aso no whanga mataimi o le atau ilalo mole nei whaatala noanga. Whaasolonga o whaatala noanga i tū malo palota o sanganga ma ana, vai asolo na wha. Whaatala noanga mai tū malo palota, sanganga mua, sanganga lua, sanganga tolu, sanganga wha, ana alofi numela mua, ana alofi numela lua, ana alofi numela tolu, ma ana alofi numela wha. Sanganga mua fale ula tai fale ula uta e whakasai fale ula a songa fua whai ulai lua whelua lua. Sanganga mua a ele nuu ta whaingata o le no whanga e whatirai o le nuu o le whakasa ia po le mauta le whakasai nuu a solua lima ulai lua whelua lua. Sanganga lua malie a whenga tuanai o le whakasai a whenga a solulu ono ulai lua whelua lua. Sanganga tolu le auvaa ma le walesi o le whakasai le auvaa a sotofi fito iulai lua whelua lua. Sanganga tolu a le sa sae a le sa sifo. Sanganga wha a le sa sae a le sa sifo. Sanganga tolu a le sa sae a le sa sifo a le sa sifo katoliko a sofarei le valo iulai lua whelua lua. Vaya solo na lima. Sanganga wha fiai le vi lo to soa sa le pouae no au tuali i matufulele e whakasai lo to soa a songa fua sumaltaso iulai lua whelua lua. Ana lofi numela tasi fale asiu msapulu e whakasai fale asiu a solua sumalua iulai lua whelua lua. Ana lofi numela lua mata ili fasto uta sa tui le pale e whakasai fasto uta a solulu sumaltolo iulai lua whelua lua. Ana lofi numela tolu no whali i maluru moenga, no whali e whakasa a sotofi sumala whai ulai lua whelua lua. Ana lofi numela whafa stotai vai lutai mwhale atiu, e whakasai vai lutai a sofareile sumala lima ulai lua whelua lua. Vai asolo na ono, ana lofi numela wha sa tapuala whale olo msanga fili, e metisi sa tapuala a songa fua sumala valo ulai lua whelua lua. O le taimi whaturanga ina mua tātou whaatala noanga, ia so uta wailunga o le sefulu i le tai au, anga i le tasi i le auli. Whailo atu foi ua talaina nei le tātou penga ta whailangi mo le tuina mai o whinangalo tustusia, o nei whaamtalanga uma o le atu ina mai, o le atau se ia la whaalilo lilo mo le iloilonga le komisi. Mo nisi whaamtalanga i whaatau nei whaasalaunga whaasota e mai maunga whetongi wa ai le numero telefoni, lua li mai wa tasi lua, o le emaili f.vai@oec.gov.ws po viti levu si mati le telefoni lua whaono o fitu po le emaili v.simati@oec.gov.ws ma le whaalo lava. Whaaftai, lua whtasanga tu o yeti tau le alo o le teitei fono.